page 526 et 527 ka tafsir al-Qur'an de sura 53 suratul najmi makkiyatun. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dali wan najmi o woniri nde do hodere idha hawa sinde suuyu yi fi mutugol ma dalla majali sahibukum wondi do mon wa ma gawa o be wali wa ma yantigo yewtali anil hawa gaay belede in huwa koni yetto konal illa wahyun sona wahyu kha wahinado Allah ma hukoni andinde modon shadidul quwa ko jomirado tidudo dole do mirratin jomirado tabital fastawa fotondirdo wa watay kanko bil ufugil alay makatatte do wuje doni Jibril thumma dana refti o battine laado fata dalla o beedi battade fakana halati hakkunde mabbe baba gawsayn yeru laaje didi aw adana marano buri fandude fawha wahini ma dum o bugi ila abdihi faade jiyaado Allah na jiyaado makkonde hi on nayo rutte Jibril ma aw ha konko wahayni ma kada bal faadu bernde laado den fennali mara akonde iko ko sifiani on konko no woni afato maruna yon sikito to mala ma yara do ko yiri tere makko den kon wala kadara ahugum de yino Jibril nazalatan ukhra jipporde go okati bi mana lawol go inda sidratil muntaha nokko ka gandal tagore den hatti don leggal gandal tagore den hatti don inda hayno takko gal leggal jannatul ma'wa aljanna werde idh yakhsha sidrata to man sudduno leggal gal ma yakhsha konko suddingal yewtereji buyno ari do musibbe julbe o yidito ka numéro téléphone ji 631 60 53 09 même numéro Selcom Orange Sotel gi email on ka Facebook on wada ila Abdullah kala@yahoo.fr ma yito don ka tafsir al-Qur'an arano ala dali ma zagal basar gitane laado den o nyanoki wi kada wiado ma taxane be wano kadi da yawtoyi lagadara gomdo yimin ayatu rabbi modde mande jomma kal kubra burdi mawnude din afraaytum e on yali allata wal uzza wa manata salisata e manata rutata buru al ukhra sakkiturun do foko inde yimbe mojjunobe ni sanamoji pecce ledde lesa innitirabe di do wada rewetedi on yali dina goddum ni dina hana di rewede ni on yal di gaynata goddum alakum dhakaru e wodana onon bibbe worbe wala hu wodana mo kanko Allah al unsa bibbe rewbe tilka wadun don idan on tuma qismatun ko sendore diza o nyininde non de tawata nun dal ala imu in hiya isana mo jonal illa asma'un sona inde sammaytumuha de innu don dum fembu don antum on wa ba ko me babirabe momme ma anzalallahu alla jippina nal biha dum min sultanin modde dalil in yattabiuna be yokal illa zonna sona sikke wa ma tahawal anfusu e konko wela tawonki wala gadi ja'ahum gumdi aribe min rabbi modaka joma bel huda pewangal amlil insani kana wadani neddo mata manna ko yeloto kon fo oye falillahi al-akhiratu kala wadani lahara wal ula yaduna on wa kam ko jelu min malakin imode malaika be fi samatu be ka kamul la to honi tawana fata shafa'atum tafawara mabbe shay'an hay hunde illa min ba'di an ya'dana Allah sona bawo Allah yanande be yobe tefan lima yasha'una do moyidi kanko Allah wa yarda o yarli waylite innal ladina andena billahi yu'minuna tawbe gomdina bil akhirati la haram la yusammuna al malaikata wallahi be wi ay malaika ben tasmiyatal unsa in de rewbe wa ma lahum alana be bihi idin kongodi min ilmin imorde gandal in yattabi'una be jokkal illa zanna sona sikke wa inna zanna andeno sikke la yughni dina fatade dul jaminal haqqi morde gonga kan shay'an hay hunde farid durno amman tawalla ga on huccuto do durni andikrina gaay waju amengu wala mi yuridu tay kanko faala ka illa la yata dunya zona ngurnan aduna dalika ko dum non mablahu woni hattirde mabbe de minal ilmi morde gandal goy ngurnan aduna delle mabbe den hewta fi la harakanyu inna rabbaka nujuma huwa alamu kanko buri andude biman dalla majjul an sabili gaay la al makongol o kanko Allah alamu buri andude bimani tada on fi hudo walillahi kalla wala ma fi samawati konkon ka kamule wa ma fil ardi konkon kalid liyajzi alladhina fi yubben asa'u bonnobe bima amilu konko be golli wa yajzi ya yaba alladhina bi ahsanu mu'imbe bil husna mu'ira alladhina bi yajtanibuna wutibe kaba'ira al ithmi kuburi kam mawnude bakkato wal fawahisha bone illa lama masona to sukoy koy inna rabbaka nujuma wasil maghfirati ko yajudo yafuye huwa alam bikum kanko buri on andude idi ansha'akum tumande tagono min al-ardi mardaka leydi wa idi antum etumade tawno non ajinnatun ko bobu hoybi fi butuni ummahatikum
kandir dedi yumma mo fala tuzakku anfusakum o tan labbin hore mo yeso Allah acce Allah labbina o huwa alamu kanko buri ande be man ittaka on huldo mo afaraita yali alladhi odo ne tawalla huccutudo wa ata o kitir galilan gongilni wa akda o yilti o wuddi o yi o sali o kata walid ibn al-mughira pedi mobe mum aindahu yahino kamakkon ilmul ghaibi gandalandugol ko wirne ko fawata kanko yaray musuti o amla minabba ka o bita ko nabi ma fi sufi Musa kon ko ndere dedel annabi Musa wa Ibrahim annabi Ibrahim alladhi wa Ibrahim aju waffahu no do ahadi hondum on artay kan numéro téléphone ji maka tafsir al-Qur'an arano do ko tafsir fi menen wombe kitade ben isa ala sababun nuzul ala koni men haldiri Allah taziru wonde rondota ko waziratun wonki wo wizira ukhra dongal bakkatu wonki go wa Allah salil insan e wonde ala nana don illa ma sa zona konko golli wa anna sa'ahu e wonde no golle makko den sawfa yura aray o yade thumma yuzahu refti o yobe dum al jazaa fa joddi hunnundi timmundi wa anna ila rabbika yonde ko faade ka joma on al munta hattirde fi andugol piji din wa annahu Allahu azhaka kanko jalinta ya Allah jali